Ya, iya tu BP na TV tulaw masigi melo ibu kangang dena melo la ibu kulisu. Ini kata ye. Ya. Lo na tanga mana ko do salam kana na sa tawo kay na buko ni. La ilaha illallah. Pacapu ye koro ko dena melo capu pak diri ni pura pi matarawe tay padinna ini. De apo na sapa mega to ye to mega ye ya kugiliran na mapasadiaan re na subumaro be pakanjay. Ada begitu di sini? Ada begitu di sini? Tidak ada. Betul gaga. Alhamdulillah de gaga mengaku. Nasuk bumanyar be pakanjay onrona be pakadumana na mapamaki ka tumatua pa ni sakada kuto be pakado kuro may gana si sama tu pa din anu le matua ti janak kalanna adihin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tabaca ye komelo ki mapuase nigi tau baca ye ko mapuase de na malupu de na madakka melo ki Pak Guru. Andre Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innaka mayyitun wa innahum mayyitun summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin ilal khairat. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, Bapak Kepala Desa Kaliang beserta istri. Yang saya hormati bapak-bapak, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, ibu-ibu yang sempat hadir, dan terkhusus kepada keluarga besar almarhum Amirullah yang sama-sama kita hormati, ibu karya kita yang bacakan ayat suci Al-Quran, seluruh hadirin wal hadirat yang saya hormati dan saya muliakan.
Alhamdulillah tapajay ripakuling tanra kuasangan na pong Allah Ta'ala nasaba iluhulay na pong Allah Ta'ala na to pada ang kasipulur rilalan na iyon rongiwi di gaga akata sa ngadina pada ang kaki pakabari kay mang paringarat talori alina almarhum amirullah dan napulo ang kanagtamanan mancajiwi kuritu paduangan maraja laur sisina almarhum nasaba iya tutawi kumatay di gagamalat dan napurungan-rungan di gagamalat dan narenuang lauri sinin na tautuwi sa ngadina paduang naniya patamba amala puli isisita terutama puli riwija-wijan na dari makon na naro malada kimakaran nuri pung Allah Ta'ala rilalan na iwani makada uwang watun na tuwatu kasi alina almarhum amirullah ang katudicin na TV puang yaro dicin na TV ikhlas togi tang ikhlas togi na pigaw yaro dicin ni marilau kiri sisi tapuang tatahi may sinin na dicin na alina almarhum ali puang marilau to kiri sisi tapuang makada tapalapi-lapi tapalicu-licu ni sinin na dicin na alina almarhum barakuang mengigan na inapake malalatu ripang masita puang amin o puang watun na tuwatu alina almarhum mesti pura ketui kasi tas salah mesti angka dosana karena almarhum adalah manusia biasa narimakon na narubuang sininna dosa atas salan na almarhum natung katugi yari gadito natungkay napigaw iyaro dosa atas salangi milaw kirisisita buang tak dampang manang ni iyamanan na sala dosana buang alina almarhum sudah beberapa hari yang lalu sudah berkubur. Marilau kiri sisi tapuang. Maka data pancaji lalu kuburukna alina almarhum amirullah. Tamat-taman na surga tapuang. Na aja kasih tapancaji kuburukna almarhum. Mapalah pada Tuha pelana loruna neraka buang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu narikuri bicara riasannya amatingang malada isi sumpung riasannya atuong akatana nigi-nigi mailo macamati mesti maca pituo na nigi-nigi de na maca tuo iya to na tutau di na macamati nasaba asalamaken na boleh si di tahu poleri amatinganna tagatungi poleri atutunganna macamu gitu
Macamogi makiata ripung Allah Ta'ala. Nariko macamu itu macamui makiata ripung Allah Ta'ala. Insyaallah ia natu tahu macamati mangulu ripung Allah Ta'ala. Magina parallu to maca tuwo to maca makiata nasaba sininna jama-jamang dia sengi amatingang mesti kiyolo imanan. Alena almarhum hari Senin yang lalu meninggalkan kita. Pertanyaan kemudian yang muncul, siapa lagi giliran berikutnya? Napaniyatu amatingi Bapak Ibu sekalian, de napi umuru ya sengi amatinga maka danigi marulu jadi yaitu marulu mati. Alina almarhum siaga umuru na tumatuain 63 pada umuru na nabita. Namiga mo pa kupalia nadiwa 70 kapang umuru na di. Ya, kamu pa. Ang kali magi na tane irumati yolo. Daripada monroman rasa-rasa mapadilak ka mapadiutu. Magi na tane yolo. Kunihe monro rasya na riyasannya amating makadaya tu amatingnya dena bilang umur tahu. Nama biasa apa je nariko angka tahu riye walau mainga. Ya. Kadang-kadang na di masampajan na samato apa. Mandini mulo mabirjama na samatopa di na pahangi rumah kadayir amatingi pada status na malulu yari na matua. Ang kami sede kelebihan na kumalulu itawi. Ako malulu itawi buwan rupa tu nataja siddi pulaini. Natajang alena mati malulu natajetoy alena mati matua na yakia siddi pulay kodena mati malulu mati matua ko malulu umuru na tawi ya mo ako matua ni tawi siddi manitu nataja siddi to mani pulay ni mati matua mani ya. Jadi angkang kamoce de tama akalang itu kuto malolo yera lo masampajang yera lo masigi enak kada matuapa natajamitu alena matua na mainga na lo masampajang na lo mita masigi daripada to matua le yera lo masampajang yera lo masigi enak kada manupi magapi na matuano tu ya. Nasa nyika pangalina milo lisu malolo yetawi. Magapi na matuano tu. Di na mainga to bansana na yihi. Capumanan ni sinna na demo ko na milo mainga. Makisibuko ni na demo pa na milo suju-suju. Malaang katawi kadua ni si poje na demo pa na milo mainga. Tanya isin na capu isi bukunna na sipo na di mo pa na lumay nga tawagay tahu palia kapang tanya to ay alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi palisi pe makadaya tu amatengi dena picuwa uburu tawi. Yang kedua, yaitu amatengi de napilasa tawi.
maka dani gitu lima lasa ya tu nama sijak mate. Oh tidak. Pak iya na mau tahu malasa ke rumah sakit nama biasa tahu medisingi mate ni masijak mate na iya tahu malasa ke rumah sakit. Apa binengi malasa pa mate dia na gaga melolo rumah sakit pak mau maga mati po. Itu hadirin. Cuma nareko malasa ki ang kami cedek peringatan. Ya, jadi maingat no pak nanti no tulasa apalagi ko naliwan ni 40 umuruta apa nanigi tahu na naliwan ni 40 umuru na murusid di kurang ni tu papinyaman na pungala taala ya watuna rulo di pana 40 umuruta ko melo ki makan de oi masih jamu pa tapi ko naliwan ni 40 umuruta ya katan ni piututan apa ki wan di makan de tandra nanya tu maingat no waktu nade panarapi 40 umuruta maka simo papat kita tapi naliwan ni 40 umuruta ya nade to mak kacamata dena na jadi peringatan na ya tu maingat no aja mutuli mak gosip ibu-ibu ko naliwan ni 40 umuru rolo magala mo pi makatsa kung kaano makado tapi kunaliwan ni 40 maragin ni makatsa jadi aja nagtuli malabanda kung kabuting pamaderilada to ye kotoloman na siya pernikahan biasa papapasang puna na bola kadusta singgu-singgu cek guri-guriwi mahaga guri-guri sa manang kajita dua sapi lagi rin na di na milugan na tapi dito pa nang kakupadia pa pudanga makurito pag-aga pa insyaallah kupadia dito gaka pa makwaro kapan nih itu hadirin jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amatingin na pancadi po Allah taala meloi irana tu meloi ya urui meloi ya la pelajaran. Apa nabita sendiri makada kafabil mauti wa ilwan. Mamadaini yaitu amatingin mancadi pangaja baraja risisita. Ya kutuli maringeraki risisena biasanya amategang den na teman luta-luta tuo. Ya kutuli sadari ale makadamati tawe den na tupa de na mailo tuli si sala-sala masih lesur mak beli bola. Ya kumainga tawe makadamati tawe digaga melo tawe mak gau bawang. Sabak nasan ni alena, napahan ni alena makadamati tawi. Jadi coba matu kepada lisu ki bolata ko liu-liu ni. Coba terbayangkan ni alita mati. Terbayangkan taitawin kamanan ni sin tawi hadiri. Narapi ni watun na kicamme ki narapi watun na iwalu ki narapi watun na sampajangi ki tabayangkan ni matu kuliu-liu ni melo ni matinro dan yang paling harus ipagabisi pikiri pikunya romatu kona patama ki ilalan naku buru tatawi ale-ale digaga pasibawang na hamma ki napapura na sala ini ale-ale koro hadirin aku tulingaran yewe hadirin insyaallah dena malomo isalai sampajangi kong kabuti
Kami kalau ada tukung kabuti wau dia nak sempajang. Maega. Dia nak cedik. Dan kami nam banyak, kami nam mega dia nak sempajang kong kabuting tabe tak ada pengekak. Tersengaman ki ubenci ibu-ibu maega. Magi na dia nak sempajang, pak ni tahu icapu berdakna, ni tahu icapu gincuna. Nama biasa dia nasi dimi sempajang na salai. Tapi 10 na kawi tahu tapi siraan kami meni. Pura kawi tahu sibu mak dupa tamu melo lisu mas sepenjal loro. Apa tati sili ni ikat bisi ko punana bola kada bu aji aja tali sujolo melo mak parola tahu. O dia na ronalisu dia na sepenjal loro. Tapi di mana lisu boleh maparola, lisu lo bolana, de panaludungi pakaian nama telpon ni pun na bola bu aji. De gaga mak dupa tamu kumun ruki metah au de sina sampajan mangeribi. Talu ni. Lobo tinggi sibu mak dupa tamu mangolobo sarak letu tete 10 sidi napan lisu. Napelelo masempajang isa igata sikola kena nakada makna takala kumawangi-wangi di gagal isa ne do sikola kena apa ni takala kumawangi-wangi pak iya panawa mawangi ko kauting ya ko digaga buting ai digaga piliya matoro dastar cukana na pake ya maturo dastar na pake matunubali, ya maturo dastar na pake tama kamarai yung tilima bau rumpu materu. Apa ini sempajangnya? PDD dan sempaja subuh pak mata koni macakik topa. 5 sempajang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanya nama tu pasibawa kota malalan kuburu taye. As-salatu miftahu kulli khair, as-salatu miftahul jannah. Naya tu sampajangi guncin na sinin na sini. Naya tu sampajangi guncin na surga. Takala angkamu pawattu nawiriki pung Allah Ta'ala, maka segera tutupi itu salat-salat kita yang kemarin yang ketinggalan. Kayak sekodok, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Kayaknya jangka pendek, umpama matin ruki laba subuhe, Tati asiram nina paki moto, maka saat itu langsung segera laksanakan salat subuh. Niatnya qadaan usolli fardhu subhi rak'ataini qadaan lillahi ta'ala. Itu jangka pendek. Jangka panjang kira-kira misalnya ia mendatas sempajang umur 40 benitang umur tak. Na umur na balega tawe kira-kira umur 15 tahun. Berarti kurang lebih 25 tahun di atas sempajang. Maka cara mengkodoknya pak mesti sulu ye gagaye. Sepakat 4 ulama mazhab maka dakong katau masalah sempajang mesti nasalai sempajangna. Bagaimana cara menggantinya? As-sempajaki 25 tahun ilalanna sesuai takbir kedua ki mas sempajang. Pura ki mas sempajang loro, tentu siki mas sempajang loro memang hanya yang bedakan niat. Salat duhur yang pertama niatnya adaan lillahi ta'ala. Salat duhur yang kedua niatnya qada'an lillahi ta'ala. Mas sempajang asar makusi. Jadi kedua ki mas sempajang lalanna sesuai untuk menutupi salat yang kita tinggalkan selama 25 tahun umpama. Sepakat ulama mazhab Bapak Ibu sekalian mesti kisului. Apa opan nang kesempajang dek na kisulu si disempajang isalai ya. Sipun ini riwayatnya
agak lemah hadisnya, tapi dia mereka kialah motivasi untuk beribadah. Sidi sampaja ia tungkas salai mataja ngiko neraka, ya, tertunda masuk di surga selama 80 tahun. Ya, dia sepeja loro tertunda masuk di surga 80 tahun. Oke, dia sepeja ngasara 160 dia sepejang mengeribi 240. Dia sepeja ngisa 320 tahun. Dia sepeja subuh pada 2 tahun. Sesusiwan ni na salay sampajan na apada 2 tahun mata aja ko neraka. Siasok ekonyaro ko si minggu 4 kali 7 sebuah 200 tahun. Ko si tahun. Tare kini si tahun. Si tahun. Si tahun. Meta lebih kiri. Kesimpulannya meta. Ya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dialami oleh almarhum ini semua pasti akan kita alami Bapak-Bapak sekalian. Ya nanarum na parali pas disediaan aliwi buku mulai yang tinggi takala ang kamu pa waktu naweriki kung Allah Ta'ala aja kama iya patamelo mainga iya patamelo tuba puli pi malakul mau udah na tu gagalalang na tarima tuba tapung Allah Ta'ala kumako diro ya. Ini ada dalam Al-Quran diceritakan kedepung Allah Ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Peringatannya Allah risisena tahu masa sekaliwi ia mana namelo mainga ia mana namelo toba boleh ni malakul maut napi mengilau fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Puan deganawat dikasih kiunduru amate aku cinampak puang deganawat dikasih kitunda ajal aku cinampak puang. Saya minta diberi waktu, saya minta diberi kesempatan. Kedepung Allah Ta'ala, seandainya saya beri engkau waktu, kira-kira ada melo mu pigau di ayat ini Bapak-Ibu sekalian dua rupa nilau. Nomor sidi fa as-saddaqa, yang kedua wa akum minas sholihin. Fa as-saddaqa melo nak puan mak birin mana yang kaya warang para ku walai. Gara-gara iya na aku tak lupa puangi. Gara-gara iya na ku sapa warang para na dek kuas sampaja puang. Gara-gara iya na warang para ku sapa na ku lupa iki puang. Gara-gara iya na puangi pasibu ka warang parangi na dek kuat diri jama puang. Kutawi ringa waktu semuanya saya akan sumbangkan
Wasidakah nga mana, wakbir yang mana. Fasadaqah, saya akan sedekah. Malupulaku puang. Kutaweringa, waktu puang wakbiring. Malupu usaha ku puang, malupu otoku puang, malupu tu biniku puang. Kutaweringa waktu puang wak biremanang iye malupui. Ya robola aku puang malupuwe ku patame wak kapok masigi usaha aku puang ya malupuwe ku patame pesantrengi oto ku puang ya malupuwe ku wale oto sosial niga malasa ale oto imuantara ilo rumah sakit niga mati ale oto imuantara ilo ku burukna. Bilinga bini kupuangi ya malop bini kupuangi ya malop taruni ku patama pegadaian cedek-cedek misilo pegadaian cedek-cedek misilo pegadaian ajanana man rasa-rasa laulisul lo pegadaian taruni mondro pegadaian. Onro melona nariku ilang peru muruna diri. Melomana na direng. Agada pangalatala agapi. Wa akum minasolihin. Melona puan mencaji tahu kanya. Melona siapa ama puang masih lesurang pak pura kasih salah sia sekarang. Melona siapa ama mak balihola puang pak pura kuesa perbatasan nah perbatasan galuh perbatasan darat perbatasan bolang. Kota weringa puang waktu ubalisye. Pada tungat tu wahai mak kegala mangisa. Ia ku mapalai de na paja tuli yuka apala nah. Ina pala liti si pala na pala liti si pala. Mana kepala pak yuka. Kanjak na leki pupaki buah. Dirinya dimuliakan oleh Allah. Nak pemelo bainga, nak pemelo sadar, boleh mani malukul maut. Kada pengalata ide negara. Adamu mitu makada melo ko masidakah, naiko na tauliwa sikikmu. Tan nalanti bawa ko tawi orang paling kikir sedunia. Kikiri gelah kak betitan rutedo makan ripaku jembatan sepi pinalara. On roseke na man cajitau. Maseke. Makalo galuna mada tukarun na lupa kumapasang kide mana nang kalayeng kaling-kaling sumbangan na kumasigi. Lelang kalayeng kaling-kalinga makadai taputa-putaha sana. Nasa masumbang matoka jeti kada aga masumbangan nasa dela pajak tuli usumbak keriti panitiai. Yana paja nang kana jama panitia na keriti si, nang kana jama panitia na keriti si sumbangan matu yaitu sumbangan keriti.
Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau imam Jumat ko joko ya tu celengan berjalannya tu. Punita ni joko mo makanya subhanallah 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 subhanallah. Latu ni kolon matu rasul celengannya beda buka-buka batana suci subhanallah subhanallah subhanallah. Kadau tahu sikit ni. Ya pura-pura saja. Ia pematu nabuka matana maliwa peru celengannya rumatu 2 meter tasil itu ni mah dito na nakala subhanallah kada alhamdulillah alhamdulillah atau sikit ni. Jadi aku baka ubuji tu perhatikan itu celengan itu ubuji melo bisa maka da tahu sikit atau labui. Matandra tu sikit yan apa mula nak jok itu celengannya tu ayu dia subhanallah subhanallah subhanallah. Ai sibuk sendiri sama toka maka dah madosa toka dia ke apanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hal ini semua pasti akan kita alami seperti yang dialami oleh orang tua kita Amirullah ini, makanya perlu pada ipangajari hal ini. Apa momak pengajama nasi dilino katanya ini pengajari alita digaga itu. Digaga itu. Apalagi mencari ramalangnya. Engkau masih kutu-kutu lomak damalang. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumelo itama ramalang angka pak duangang di nabaja tu dinabaca. Nigi baca ye pak doangang ngewe kumelo itama rabalang insyaallah iwiringi kekuatan iman, kekuatan keislaman, iwiringi asalamakan adisinga makasiwiang nilalanna ulan ramalang. Aga nagaw nabita, aga perlodan nabita, Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal imani wal islami was salamati rabbi wa rabbuka Allah. Nah, yaro na baca nabita. Tapala ni ibu. Ibu matindro ni ibu. Ibu tapala ni ka? Depa. Jadi ulangi acuy kigere. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal islami wal imani was salamati Rabbi wa rabbuka Allah. Tak apalah ni dah. Depa terserah. Kuburan ni ubaburan dia kisah ni ini manitu ya. Baca itu. Nah, matuk Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pada pesiruntuk ibu Allah Ta'ala oleh ramalan. Hari pertama bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan apa yang harus kita lakukan? Pertama, sebelum tama ramalan pada loki yolo nasyara kuburu, ya, pada loki siarai kuburu na tomakotah. Siara kubur itu sunnahnya Senin sore, Kamis sore, dan Jumat pagi sebelum jam 9. Ya, nyero Kamis sore, Senin sore, Kamis sore, Jumat pagi sebelum jam 9. Ya. Apa ini kalau tidak salah Muhammadiyah itu sudah tarwi malam Rabu. Ya, Muhammadiyah. Kita menunggu yang umum, pengumuman dari pemerintah kemungkinan besarnya hari malam Kamis. Tapi kita tetap tunggu. Ada natas sisa lagi. Engkau masih maka dayro Muhammadiyah matarawi ni wani araba. Apa salangi?
Pandi kamisi pi. Barak muas kitanya salam Muhammadiyah. Ya. Tidak usah diperdebatkan itu. Ya. Hadirin, sebelum masuk Ramadan loki masih rakuburu. Ya. Kalaulah misalnya kita puasanya hari Kamis, berarti sebaiknya hari Senin. Kode terapi ya sona sineng minimal arewena terakhir nampaki matama ulen ramalan. Ya, ziarah kubur. Ziarah kubur ada adabnya. Ya, tama ki pintu na kuburu abirisallaki risinin na makiburu risisina ron-ronnya. Assalamualaikum ya ahlal kubur dara qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Minimal iya baca. Kode etapa la iya bakuro lampena kadabani assalamualaikum ya ahlal kubur. Kode etapa la iya assalamualaikum ya ahlal kubur kadabani assalamualaikum. Tama ni. Kuyara assalamualaikum dito tapala iya jabal na talo masyarakat kuburu. Kada de ustaz melo ki kasi malampi-lampi ki baca na di apo ki yule makapala ang kagacarana angka. Tatoban ni kuro pintu garbana kuburu na pamataja tolo masyarakat kuburu ko nabaca ni romakada assalamualaikum ya ahlal kubur dara qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Akato ni lima kada ukuang iya makuturo na baca iya. Selesai. Copy paste. Masuk area pekuburan jangan injak kuburannya orang. Masuk area pekuburan jangan duduki kuburannya orang. Masuk area pekuburan aja tala asba iki buruk na tawi. Pak mi kata yewi to kalau malam mak to mati nala asba ki buruk na tawi maka de tugunana. Oh ya anggota yewi. Nala asba ki Sengaja menginjak kuburannya orang, sengaja duduk di kuburannya orang, maka persiapkan dirinya untuk dibakar, diinjakkan di bara api dan didudukkan di bara api. Ya, ini adabnya kubur, ziarah kubur. Yang ketiga, adab ziarah kubur jangan sebutkan keburukan orang yang kita ziarahi. Ya, panna angka tolo masyarakat kuburu na natuli na tapu mijana yerto na siara ye asala na tapu mijana legasasi. Pangkanang kau runtulo loka lisuka kampungi masyarakat kuburu. Makutuhi mini ramalang angka tolo masyarakat kuburu kapani macan ne ukurna de panaruntu yerto melo na siarai. Mendre di pelana pak turu pusak ni. Mendre kurna pebatan ralu semake makada. Tongat tahu ko pabotu i. Namun ku buruk na maragito le hutu. Makarakat lah mati ni tahu i. Maripa na pakuli-kuli nyero makutu. Kagala boto-boto ite. Nilo-nilo siare ko na di mo paniruntu ko na pa makko ko melo ko boto tili masubu-subu ko. Mati no melo no le siare tu di makacu bumobo makomete ko pamoto da ko ay legasas sisanna na runtu ni najalo law kada ay din rela da palusat pa ito pabutu iwi da ko ay legasas puri yerwuli ni kelba agak lo masyarakat kuburan saya itu lo siara-siara pak bara macaki-caki ilalan na kuburan aku dia na macaki din ri panegasa kayak mana engka kayak isalat terampi jana mesti gasai na din ri pakuing kadiga na diga tetap kusang din na abotoran na nasang wai ina aja ni hati bari-bari apa nanya tetap ku ba ada ku memang pak koloki masyarakat kubur aja tetap puyana tahu ya ajaban na talo masyarakat kuburu kumimilo rampe yan tahu na sa pak irisan itu dia na rampe tapi paboto memang ia murek pa napay pat bisa wani
Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adab ziarah kubur. Ya. Selanjutnya adab ziarah kubur. Boleh baca Al-Qur'an. Ya. Jadi keluarganya almarhum Loki masyarakat kubur sebelum masuk Ramadan boleh baca Al-Quran, boleh baca surah Yasin atau Majmu' Syarif. Ya. Pak ketua tu macam ni. Nasa tidak boleh baca Al-Quran dalam kuburan. Ya, di dalam kuburan tidak boleh, di atas kuburan boleh. Ini kami lo mengaji mas bro ilalam. Nah, itu salah pahamnya. Ini kan lo mengaji ilalam. Ya. Tidak boleh, memang tidak boleh dalam kuburan pak ya. Moya ditumi lo baca Quran ilala ko ya si nak buru wadi. Dalilnya dari mana? Abdullah bin Umar. Niger Abdullah bin Umar ipana Nabi tah. Maka dari Abdullah bin Umar baja sangadi na pole matematiku na pura nak mulemok na maka de-adekan ni sinin na pangantarae. Iko keluargaku onroho. Tinggallah kalian pesan ni amade tawe iko onroho. Jangan ikutan pulang. Maka si parate ye pa buskadir kong kamati matu. Kadaan manang kamu suruh ki monro. Ada nar keluargana na sang iya na tuwatu assalam makde ni pengantarai angkana makde pengantara iya na tuwatu natama mungkar nakir makutana Korea dengan 6 persoalan. Man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma dinuka, ma kiblatuka, ma ihwaduka. Ya, tak apa lagi na pagi mati. Aja lalu temacapa mati kuni tak apa lagi. Man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma dinuka, ma kiblatuka, ma ihwanuka. Kalian keluargaku di atas. Dan pengulut Abdullah bin Umar. Kalian bacakan di bahagian kepala saya. Bacakan na ukutujun na ulukku surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat 1 sampai ayat 5 baca nga 7 baca nga toa ku 7 ajiku 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubadu latucapana. Dalilnya membacakan Al-Quran di kuburan boleh. Ya. Bahkan alat biran na kibacangan itu tawe kubur na akorang tanya bawang yero tau ibacangin lolongang apalang sininna ang kay makuburu sidapenan lolongang manatu apalang. Sidi ni tau kibaca tapi megi sidape moye sininna ang kay madape okwe padahal sidi mi tau kibaca lolongang manang apalang. Ya natu na parallu ipisagi wija-wijata ipasa wija-wijata makadana baja sangadi na pole matematiku okko ka rumulamma sidapena to mege bacangi korang magay alena ibacanga korang iya lulungato apalapa sidapena aja mulang magka ako sidapena penjahat mega dosana di na tuba magay alena laygasa iya masilato sila kito ba sidat piki je
Ipaborak-borak ini nasidapi apa ki? Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu. Yang kedua, ya, ini materi tomatone hari pertama puasa akibuki bepa kaminan napuji almarhumah tatiwi illo buka puasa ribasigi taniakan ni makadaiye bepa iwe papujin na tomatuaku kuniakan ni patatapai apalan naku almarhumah ya yako melo itiwi lo masigi bepa papujin na lapoto mati. Ia muana riko pak bacayun lilo bolata bacay tanya pak pujinna to matewi burangi. Ni kapale pak pujinna to mak bacay. Magina parallu pak pujinna to mak bacay. Nasaba mailoki narikupuray mak baca manray. Kumandray insyaallah iru anrena mancaji apalapas sidak kay lori alena almarhumah. Yan nato na parlu papujinna laputo mabaca. Apa opanna na papujinna laputo mati aja kamasi sale papujinna laputo mabaca. Papujinna to mati kacipo kaddo toyo li mak baca iwan ni mananay cabu isinna kira-kira nandre kay bibo bibo nandre kira-kira nandre kacipo kaddo ye pekko ni kata masih-masih paimat masih-masih na kacipo kaddo ye tu. Tapi tidak mau mengecewakan tuan rumah nala ni kasih sidi. Namimi nagalero di namilo rapat. Terpas nak garapugang ngingi na boro di. Napalis mapasampaja di nagagama pasampaja atau boro ngingi na Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, selanjutnya subuh harinya ya, subuh pertama Ramadan kusiololoan nih Pak Matu tuh terasa sekali tuh ya, keluarga almarhum terasa sekali tuh di subuh hari pertama. Magi tahun dulu si bawa mau pergi almarhum mandri subuh. Tahun ini almarhum sudah tidak ada. Di situ lagi perjuangannya malah daki maringerang ku almarhum. Padawi kasih bapakku tahun dulu kamu aksi awal. Di gagal. Maka pada saat itu pula jangan makan dulu sebelum bacakan dulu Al-Quran atau Al-Fatihah minimal kepada almarhumah orang tua kita. Selanjutnya, hadirin, kumatu itu matuai nomor 5 pakasingi sampajata. Ya, siaga ki masih lesurang 2 ki. Jadi saya berharap kepada anak-anaknya almarhum idi mana mati itu matote pakasingi sampajata. Ya. Aga gunana lori tomatuay na rikumakasing isang pajan na bijan na. Iya kung katomatuwa bara na igasa icalla ilala kuburu na. Nasabaan ka dosa na di panariya dampangan. Kutatong imas sampajang anak na. Makade po nga latalaw malika dega mo masiri gasa iya tutaw ito ng karoda na mas sampajang. Maka pada saat itu pula dihentikan siksaannya. Sampai kapan dihentikan siksaannya ya Allah? Maka dia pengalatalat sampai masuk waktu berikutnya. Agak katana kumasa saja loroi, dek narigasa latu asara dek narigasa latu mengeribi dek narigasa latu isa dek narigasa latu subuh dek narigasa latu loro. Sesusiwan ni makasih sempajan na wijan na pinsingi tomatay pole di pacala kuburuna.
Ya, yan itu na perlu suruh-suruh memang anak tamas sampayang. Ya. O tuli kusuro stas tapi masusah mas sampayang. Sapu-sapu ngidu cilin na ikapitu kanang ikapitu kiri capak na surah Ali Imran. Ya, capak na surah Ali Imran ikapitu kanang asal letu sisi sesepu sidu cilin na. Ikapitu kanan, ikapitu kiri. Anak-anak betah paja betah, anak-anak matungko paja matungko. Ko anak ta betah. Iya mau ko lakit ta betah, ibu. Ko lakit ta betah cia masam paja tuli jumabawan na pigo seputu cilina. Dena melo ustaz ya ko matinroy. Pura ko coba ustaz napik kedua. Napasadin na. Oh, magampang. Kota nasuruh ki maki ibu kopi. Makna ibu ko kopi. Pertama kopi na, pertama gulana siram, kemudian aduk. Baca. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Kapitu. Ya. Baca repan ya jabota lagu-lagu orang gernanya pada bu aji. Ibu saku cedewe pelamana. Pertama kubina, pertama gulana, wulu pala. Dapat lagu beniha. Bismillahirrahmanirrahim. Agak nama ni pala itu. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Maka ni pala itu. Ya ayuh. Asyik yang kata rimpak kaca. Baca biasa nih. Baca biasa nih. Ayatosi kola bene betapa dena paja tu 5 bali-bali si bicara ke 15 dena tuling kemana balin na koi pangajari detosi ne 10 cilinna yagi pale towa pasar mewen di cilinna deh sapung matoi ya kupuran isapu kiri kanan ikapitu na demo pa na melo mainga sampaja si tarimangan ni si bapu ngalatala kumakan ni tinrona bani sujada kursi pena purani mas sampajang ilo doang ni tapi sebelum ilo doang akan ni limata napaki matili-tili jolo akan dia pun Allah Ta'ala masih salah dan ni anggota ini mitalak dan nilai jajah ya ilo dan ni kadau puang maripa ni puak ku pauburai puang ku pangajari na tuliang kahabicaran na si dibicara ku 15 lena puang asalang angkau budangi na tuli mabali-bali puang kude na melo mainga puang ayala bawan ni alis si pajana masuk nah dah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pura kimas sempajang ini matui temotonna bacakan Al-Qur'an sempatkan 5 menit. Bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 1 ayat ayatul kursi. Latu maros tas kibacangi latu pangkatotu de nayaki latu di jalan mamasa itu saya pernah ditanya kadatu maros tas kibacangi pati ate maka da latu maka da manihamagi tisengi latu maka da kayamanan na tumakutana pacapu-capu micu aja banda makutana ko de matapa nasa makutana ka to ba saya minta jawab pasti masyarakat susah dikasih jawab pasti pak dia baji itu mati makomiru ya gurit ko gurut ta jadi ya to na ya pak guruang nasa pole kayak gini sa gurut ta makadaka pole ko gurun na
Capu bicu melo aku tanah boleh kuburu na pakobani saudara. Pada mata pak maka dalam tu teki bacaan Fatihah ko mati mati no jolo bacaan ko Fatihah. Pada nalat tu disugupe mamapau na ikiripe mangi. Apa nulle tu nale lampu merah kurina pak cik wadi. Nasangakal itu makanya jangan pakai dalil akal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kumati tematuai tolong jangan bertengkar persoalan harta yang ditinggalkan. Aja tamasasah. Ya, aja tamasasah. Pakasinya turuna kumati mana ni tematuai ini tu nama turun masih lesurang. Ya. Ini nama turun masih lesurang siaturuki. Beko ginawat di madecek kumanitumi aja namu mete. Maaf ini harus saya sampaikan ini. Ya kumanitumi aja na tamate. Boleh kasih saran, jangan memaksakan kehendak. Ya Pak, yang seperti ini sering masuk di kantor kami. Nah iya romen itu deh, napa aja na kipas pasangan na wai. Masa lama lampi, masa lama cika na lekwa, alena lama lampi, alena lama luang. Oh masa saya tema sudah surat gara-gara ya. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, cari ulmatu ramalangnya, ya, angkat tu ada, ya, ini yang perlu saya sampaikan. Satu, baja sangadi taruntu tahu manre ilalanna ulan ramalang, na yakinnya maka dia tahu Papua Salanda tak kalupa dia tahu. Contoh manre jalan kote elek-elek. Ya, nah yakin kada Papua Salanda itu tak kalupa tahu nampai manre jalan kote. Ada jangan tabur dulu. Apalagi kumapasela dana. Apa opan na mapasela ta pamupuda makade. Dina puasa ye mupan rasanya tahu mata hapasela tu ringi. Maagapi pala ipodangi pura minum. Pura minum na patoda kadahe tak kalupa ki kapang dia kata puasa kada astagfirullah silo siapa ni jalan kote tama pakarui bonus itu dia merigaga pakarui tidak batal puasanya magi tak kalupa ya kata matowa taruntu manre bacelau ti semuanya saya bacelau ya. Tau matua kasi manre bacelau aja tamparan ni yolo kupanongo pisumpan na. O panna na panlo sumpan na mo amparan ni napan na muuni ito matuay arako wala tu arwing. Ya, magapi pala na yang para pura pininong. Lamba mana piro ke sumpan na apa opan na mo amparan na panlo sumpan na napan na muuni. Na bunuh tu matuano. Ya, pura minum. Ini adab. Ya, satu. Yang kedua. Podangi pak bangi ko masigita. Poda rapi waktu buka puasa werengi kesempatan tahu jolo buka. Ya, kasihlah waktu sekitar 10 menit lah sampai 12 menit. Ya. Aja na buru-buru Pak wae katonga toye Pak Bang si sambuk ban nakabana mupan rasa tahu kasi apa dek na to pada manang maka dapat wale na iya ya pu ya salangkan na wae rinu tama jadi ni iko tawlenge pikiri kita walenge apa angka tahu kasi mo sia galo si jalan kote nanre ye na tanya nanre de na jadi. Bayangkan ni ko tahu masuk penuatan na tahu makbang buru-buru mabela-bela tu di bulan puli masigi maka tasad di ko tahu penuatan na lari makanya jangan buru-buru panrase tapi berikan dulu kesempatan anggap berikan dulu kesempatan orang lain. Termasuk ko tahu masigi ibu kawarini pasannya na capuri mana jolo bepek koro. Nama dari apa napan rasa kipabange na taro seka. Si sambo ban na si bawa ke mana?
La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Magania tula seka napaki manre suwalla kadutuna napi sipolo tama na kama nila seka melo ki monrot tudang alilita tomong melo ki lomala jijing kamupi suwallay magampunya kamupi suwallay magampunya terpaksa to lomala jijing na taro la seka onro na to masampaja manritoni suwalla na taro la seka kami suwalla kwe terpaksa usalli fardal maghribi salasa rakaati ma'ataripang suwalla gara-gara la seka werengi waktu tawi ya iya tu bepe na TV tulaw masigi melo ibu kangang dena melo la ibu kulisu ini kata ye ya lo na tangaman ko do salam kana na si sa tawo kay na buko ni la ilaha illallah pacapu yo koro dena melo capu pak diringi pura sima pura pimatarawi tay palinna ini de apo na sapa mega to ye to mega ye ya kugiliran na mapasadiaan re na subumaro di pakanjay ada begitu di sini tidak ada betul ada alhamdulillah de gaga mengaku nasuk bumanyar be pakanjay onrona be pakat dumana na mapamaki ka tumatua pa ni sakada kuto be pakat do kuro may gana si sama tu pa din anu lima tua ti jana kalanna adihin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala tabaca ye kumelo ki mapuase nigi tau baca ye ko mapuase de na malupu de na madakka melo ki Pak Guru andre subuki andre ki suapan terakhir tapi andre ni kulimat tayro timpu pacapurta tabacaan ni itu kursi dan liila fi Quraisy carana liila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum ya kota baca ni at'amahum pertama ni timpu pacapurta kemudian lanjutkan bacaannya sampai di ujung dalam hati ya kota baca ye tanyakan ni insyaallah dek tamalupu ilala puasata satu yang kedua dek tamadakka kota baca ye sebelum waktu imsak ya sebelum waktu imsak berakhir manakah akhir waktu imsak kumaban ni tawi ya kumaban ni tawi dia nawat di kimanre ya dia nawat diminum maka sebelum berakhir ambil air minum werinum inilah air minum terakhir kita dia nagagawat di tama setelah itu bacanyi surah Al-Kautsar ikapitu Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar ikapitu insyaallah nigi malabaraka surah Al-Kautsar inung pacapurna riolo melona mutama imsak maka dia tidak akan merasakan haus di dalam puasanya. Tabahan ini Bu. Nah, saya kira inilah yang sampai sampaikan Bapak Ibu sekalian. Tanapuluruh pung Allah Ta'ala. Naitay asipulupulungat taye. Napak barakai asipulungat taye. Napaturungi pangmasina pung Allah Ta'ala sinin na decing angke kajajian rilalan na yon rongi napatatap pamanang ni apalan na lauri alina almarhum Amirullah dicinda almarhum riwat tutuona
tanapudo na tarima lampu ipong Allah Ta'ala na palapi-lapi wit ko ito papaimang makutoparo sinin na do sa atas salan na tanapudo na dampong ipong Allah Ta'ala makutoparo kuburu na napancaji ipong Allah Ta'ala rawdatum miryadil jinan tamat-tamat surugana pong Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah dan napodo surah Al-Fatihah ia kibacai mencaji syafaat tersendiri kepada almarhum Amirullah. Wala hadhihi niyyah likulli niyatin salihah khususan ila ruhi almarhum Amirullah. Lahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.